Unay daytan kaka. Sagutan na kayo gagayem iti maysa pakasaritaan, akadaw yan amapaspasamak ngayon kampang linglingay. Daytoy ket pakasursuruan, pakatinggaran, ken pakarayawan. Isursurat kaniti direksyon ni Jocelyn Oblero. Manipod iti Triple R Productions iti YouTube channel Jor Drama Tips TV. O naretan kaka. Laimbag nga orasyo amin gagayem. Agyaman kami kada kayo amin. Anaaya tamang tartarabay dito'y drama tayo. Unay daytan kaka. Ket ita, adto'y tipakasaritaan arapaulawan. Kabagyan na kano. Dito'y drama tayo. Unay daytan kaka. Nay, si kamot ti masabat ko basan. Pumimpintas ka ngayon daw Kunay daytan kaka? Angkel ko na ang tagkabagyan ta. Katno kabidwak ni tatang baw. Ay, iso aya tata? Wag. Angkel ko na kadilatan ta kabagyak ni amam. Ay, sige nga rod, uncle. Ay, mabit man lang ka anakan. Nagpartak ti panagbak ng maw. Nakabakbak ng kan. Saan mo't, uncle? Awan ti kinabaknang ko. Nagpakumbaba ka pa'y. Ta ibagampay lang saan ka abak nang. Katkit kita aklang arudan ti pimalasya abalayaw. Kan nagpintas ti lugan yaw. Si katay baknang nagsingpag. Kan manangaasi ka pa'y. Rumbang laang agbalin tayo amin aman nga si uncle. Baknang tayo man, uno marigrigat kat agbalin tayo aman nga asi. Wad abalasang kaw. Takas na ti kayat ti namarswa. Kat kwa kuma. Amukmag aman nga asi ka. Man nakaawat ka pa'y. Nakam ti Diyos ti pan nakakita kin ka ita. Nagbirbiro ka kiti pagpatulungak may papaniti kwarta. Ha? Pabuludan nakman balasang ka. Oray ta awan mo't sabsabali ka na tayaw. Ang kakabagyan tayo mag. Unay daytan kaka? Adamot basit kwartami angem adda ije bangko uncle. Bayan nyo ti baga kadananang kentatang. Ta pabuludan da kayo pa'y laeng. Oray daytan kaka. Kayat kuram, nasabat mau ni antaon. Wan lolo, kat mangibagbag ay turay sa nga ribu laeng kano. Iso ngay bagak pa'y kadananang kentatang. Aniya nga iti pagbayad na kat mo sugador day iday. Kasla nagsingpot mo't nagsasao. Kun makikabkabagyan. Kapidwa ka nun ni tatang. Siya ti makaamaw do kabagyan mo no saan. Saan tayo wakap-kapin ano na yung antaon. Isunod ti ko na lolo. Kalpasan na, mangibagbagamot to niti sangaribo. Ay, unay daytan kaka. Imbaga na akabagyan tayo sa bumulaw ay naglukaon. No kasta? Saan tayo akapkapin ano da dya ata o lolo? Pulos sa paok. Unay daytan kaka. Nimot girly to lumabas Hello, auntie! Umayak man! Ha? Kunak no lumabas laang. Ay, umay ka Apay ka di? Kunadananang auntie ka kano. Tagkasinsin kayo kininanang. Ay, nalipatak mo ton tinagan ni nanang mo. Anya itayan? Caridad, WhatsApp! Ha? WhatsApp? Ni, awan mo, tiamok akasta kasinsin ko. Hamanante, kasinsin mo. Isungaron ngimbaon na ka, mang taditiday ito akamote, Tapya lang nga ilutom ka no pag meriendam. Ay, thank you nagsaya atan. Mabitlaang adamot itid ko kan ka. Anya nga itid mo kanya kante. Ikan kay ti sapatos, tasaan mo manay kadagiti kakaanakak. Ay, nagmayatan, imbag lakit din tasaan mo manay kadagiti kaanakam. Ay, kasinsin ko da ta kananak mat, ta kasinsin mo mat ni nanang ko ante. Ha? Unay daytan kaka? Anya,
Imay ti anak ni Caridad ket ibagbagana akabagyamida. O lolo, nagsaya at damot akabagyan, tay may dak inikan iti bunga ti kamuti. Managparabor da akabagyan. Nagloko daan. Ni, saan lolo? Nagsingput dan kunayo tay may dak narud pinaranudan. Nasaya at ano kasta. Ang jay ko na akabagyan tayo ida saan apulaos. Amok day tata naglaklakaya kaun dito'y lubaw. Unay daytan kaka. Iso malagayam nga inikanda iti bunga ti kamuti ken imbagada akabagyan ida. Tanambaran dagayam abumolod iti kwarta. Sa apay 5,000 ti bulbuludin dakin ni Sinay. Nagloko na kita tatsaon. Panangloko na ita. Ibagam ka ni Senay ta isubli na tintanda kamutay. Ay unay daytan kaka. Nailaok kun iti linutok aburidibod. Anya pa'y nga iti maisublay. Awanan Loko at tatsaaw. Awan pa'y nasaya atay. Mananggundawa yan nagikitatsaaw. Ay uray saan nan nga isubli ti kamuti ng tada. Ta inikan mo ni Sini di ubing iti sapatos na napintas, nalagda, baro, ken nginginaan. Nagapupay ije abroad da dya sapatos. Ay uray daytan kaka. Aniya? May saka mo na makikabkabagyan na Robert. Alla ni Lolo Francis, kasla saan amamate itimbagak akabagyak ida. Ay laklakaya na kaun Robert. Amaw ti kabagyan kun saan. Amoy pa'y tinagan ko, Lolo. Naglaing kayan. Bing kayo pa'y idea kat nakikita kayo ni tinaytoy lugar. Wan Lolo, agkakabagyan kan agkakalugaran tayo kat nga road. Saan nga tinayta? Agkakalugaran tayo ngam saan tayo agkakapinanaw. Dayta tiyos tayo. Pinagitiat tao tayo pilit na kabagyan nila. Siguro wala masapul mo niya. Iso makikabkabagyan kamat. Awan masapul ko, Lolo. Agam talaga agkakabagyan tayo. Oray damagan nyo iti Diyos. Iraman mo pa iti Diyos iti kalukwam. Punumot ngamin ti ibagbagak. Nalipatan nyo laeng akabagyan dak. Kaanakan nyo ti amak. Ni Karpiyaw. Amok malt ni Karpiyaw. Lang dapat dala iti na ito yung lugar. Idi awan kayo pa nga anak da. Basta kakabagyan tayo, Lolo. Nalipatan nyo lang. Ay, sana mabalay nga malipatak. Kabisanok to pa iti panakayanak ti 20 apok. Unay netan kaka. Ang agkabagyan tayo, Lolo. Agkakabagyan tayo amin. Lagko na. May sa anak-anak tinagtaunan tayo. Daadan kan Eba. Langgong kamay. Dilay salsalpi kam amang tikaw iti panunod ka. Ayawan, kumabaw kayon, Lolo. Ang very proud akabagyan kayo. Ay, saan? Oray daytan kaka. Ay saan ka basta mamatay kadagiti agibaga akabagyan tayo ida. Talaga ajak amo amin akabagyan tayo, Lolo. Tadim makulak ije Manila. No di dayam amo ti bagida, talaga ajak amo akabagyan tayo ida. Hangam sa balen ti mapaspasamak dito lubaw. Adon ti rumso nga impostor. Unay daytan, Lolo. Apay nga imot nga impostor. Kat no peke ti kayat asaon ti impostor. Peke talaga. Peke kabagyan. Unay daytan? Pati nagiti naggapoy ti sabali a planeta kati bagada kabagyan tayo ida. Apay nga ibagada ti san apod no. Kasi ti panang ibagada akabagyan tayo ida. Nga oray saan mo't gayam. Gapaw tada mabalin tayo. Anya? Di danto matag salukag ken umalastra. Dito tasi ka apaw ket naggaget ka. Inanadusam ti biyag ijay abroad. Sa dinagawid kan. Ado ti mapanunot mo a negosyo wano na imbaga pagkwartaan.
Saan ka mabambandog? Nakasalsalukag ka, apok. Katagyaman na kiti Diyos, gapo ka na kita kwalidad mo. Unay daytan, lolo. Imala akmot kada kayo, Ta naggagat kayo, idi kapigpigsaan nyo. Ay, wala. Agpastorak, agpakanak, kan agpanigo sa kitinwang. Oray tao, pakanag kan panigusak. Ha? Unay daytan, lolo? Talagamag, pakanag kan panigusak na dinanang kau, ta saan na makabal. Kataramidak na ita nga orayawan tangdan kau. Dagita ngay, di na pagan anaw nga istimaran nagtilakay kan bakit una yung nanaganak da. Hanggang dumawat ka na umutang kita listo da. Surun kaon. Unay daytan, kaka. Ay, si kamot gayam, tinakatugaw dito'y paraangan may Maria. Uon, tata. Umayak lagpariir mo ta ditoy. Kan may kumot pasyaro na ti kanakak. Asinaw ti kanakam. Ni Zene, Asino kumapay ngay maut. Kaano pa yan nagbalin a kaanakam ti apak? Kat saan ka matakap-kapin anaw? Saan mo matakap-kapin ano dagiti dadakkel ti apak? Haman, tata. Ay nakabaw kayo nga minon, iso analipatan yon. Di ka man nag-aramay diti sarita, si Maria. Lolo, asino ka diti kapungtot yo? Ay nakaanakan, ni Tata Francis agkabawon. Ta di na kun mabigbig kanakan. Ay di mo ibagbagat ti kastata sa anak akabaw. Idil sumaw no, kaya't mong autangan ti apaw, ta siyak ti mangsong batit ti dayta. Ay unay daytan, kaka. Saan bon kay dalan-dalan iti panagkabagyan ka saan nakakabkabagyan? Panagit yu at tao, itatadal mabalin ti apok. Umariwak-wak mutan ti mangibaga kabagyan rayda. Saan kayo ngagpungtot, lolo? Asino kayo kadina, na? Yak ti ikit mo, Maria tinagan ko. Umay kamot kumapasyaron balasang ko. Agyaman nak nana. Agyaman nak iti panang pasyaryo kanyak. Ay, agdiyos kan agmerienda kayo pa'y, Mabit lang, tamang irwarap. La, pailit ang arami jamat, sika. Nagpupos ko laro pa. Hindi saan pa bimak ng tiapok. Awan na pulos pumansin kan ko ana. Itatandan mabalin na. Kabagyan namot amin ay. Ay kanap tisalbag sila. Ayunay mo daytan, kaka. Ulitak man na pao. Saan ka basta mamatay ka lagi na mangibagbaga kabagyan mida. Idabag mo pa'y kanyak atas at timang kilatay sundo kabagyan wano saan. Amin mo tamakiam-am mo kanyak kat. Kabagyak ka no, lolo. Kamu na nga may nga da maliksabdakin ka. Ngam idi awanan tayo pa'y. Awan mang big-big ka na tayo nga ultimo nagiti kabagyan tayo amismaw. Damagak man nga rod, lolo. Kabagyan tayo kadi amin anagkuna kabagyak. Saan? Anya? Nagiti pondo kabagyan. Kat saan lang ibagbaga kabagyan tayo ida. Idinto ta nagiti saan akap-kapin anaw. Isura ti mangibagbaga kabagyan mida. Unay daytan, kaka. Saan mo ta mabalin nga snabag ida, lolo? Diyak kaya tagbalin atang sit iti imatang da. Madiya. Tang sitam kit di ida tang nosan tang agruam. Da kaya't dakin ka na kita iso makikabkabagyan da. Uray daytan, kaka. Anak, gusto mo't kade ni Lolom. Hanggang sa narong mga guraam, nagiti mangibaga kabagyam ita. Gayimom na tamat ita. Sandalaki di nga garami diti may kaniwas. Tatang. Awan mo't kit gitar aramidan da adakas kanyak. Ngam pagpabainan ni lolo ida. Gapo takas laluklokun da ka. Babaen ti parang ibagada kabagyam ita nga oray saan. Hanggang maawata kita, anak ko. Uray siyak, tatang. Maawatak mo't ida. Hanggang kagura ni Lolom ti kasta. Sana kalabigbigan na kabagyam minton nadan mabalin mo. Day tangamin ti madi, tatang. Amamuda kan akabagyan no nangatukan.
no natanok kan, ken no sikat kan. Ngam siyak, saan ka na nga to? Saan ka natanok, ken saan mo't asikat? Di talang amin makiam-ammo no masidag si papakumbaba. Nagado pa lang amin na palabras da. Ket day tati kaguran ni Lolo, manak. Un nga rod tatang. Apay nga min nakasta. Kadwan ng amin ti kasta. Kapaliiwan na rin ta. Oray niya ti pamatem ken oray niya pa ya puli tinagtaudam ket tadan day ta kay style. Ano nabaknang nangato ken sikat ti may sa tao umado ti kabagyan na. Ay, just kay kiday. Unay daytan kaka. Lay, ada ka magtumtam. Un lulo, ta umay kamamot pa siya rin. Ken kumustaan? Ay, ket still alive ang kiking ako na English. Anyan masapol mao. Awan ti masapul ko lolo. Pasyar laeng. Nalpas kumutan dagiti trabaho kiti unog ti pagtangan. Isu nga galiwak sayak mo na. Unay daytan. Ni insan nga. Ada dita, apay umutang kamay. Saan? Nilulumot. Mang barakay ladagos. Kasaritak langot aninsan. Di mo utangan Unay daytan kaka. Kinuyog ko dagiti tattao anang ibagbaga kakabagyam ng oray saninsan. Ha? Apay ka di? Mabaynda ka no, nga isudang umay. Iso kinuyog ko ita na. Tamudamot aligit tangag kasinsin. Aya, pala ti umay dakon, nagitataao amang limlimaw. Kasti lolo, umay dagkid daw iti pamakawan. Ay, saanan? Diyak kasapulan nagiti salawasa watatao. Lolo, umay dagkid daw iti pamakawan. Isarumbang lang nga pakawan ng tayo mo't dagiti nakabasol kada tayo. Ta, da tayo amismo kat agkid-kid daw tayo mo't iti pamakawan iti Diyos kadagiti basol tayo. Iso ang mamakawan tayo kumamot Ay, awan galas ka wasumangaw ka nagitatatao. Sangwab no kayat mau. Ay, panawan kayo manlangan. Surun ka. Talaga gimura ni lolo Oray gumura insan. Rebeng na lang nga pakawanak dagitagkid daw iti pamakawan. Ngem, maawatak no apay anarami dati kasijay. Iso nga awan ti parikot kanyak. O sige insan, pastor kam ida. Sa nga ilyin ta ida, tanapanunot damot tagpakumbabang umasidag. Unay daytan kaka. Nagsaya at nga ulidan ni Zenny. Sana all ama ko na. Ammutay kumaamin ti mamakawan ken agkid daw maditi pamakawan karagitin nakabasulan. Ket dagiti met sa nakabagyan, makikabkabagyan. Uray saan yon nga ibaga akabagyan niyaw ta si mo tapunno. Ibagayo lang tiriknayo saan yon nga idalan iti kabkabagyan. Ditan gagayem tinagibusan ti pakasaritaan ana pauluan. Kabagyan na kano. Dito'y drama tayo. Unay daytan kaka. Agyaman kami itinkay panang tarabay.